Hello guys, welcome back to my channel. Dia parlong matakasi ngamut banchat asyada uni usap baingan dia. Bar ngadap saj bahara ko ka bakoi lain asosian. Nang tapan ngan saot kum nia. Dia hang ni si paken umusla asyar bat usap makan bab ubang ala adab on. Dia mentaka karai galak luit ngan tem penyang no. An pukul yakum penyang hadu akan da ibha. Ngan ber ya usap met bat ngan tem no ya uni usap baingan. Hadin ketangan king. Dia akan dikapor kat bangi dang shed ni dengan penet ya kading kenang bahkan ibah. Dia mentangan tap no isemut kan bam ubang la dap on. Hadin kata ngan ber no ya uni umusla asya. Ngan ber sa kamelu kat kum kajing bang. Minta ngan king suki bat ngideru ban shed ha kading kabarin. Dia parlong mentah uni u asyar ula jan i. Dia mentah uni u asyar ula long ready ban bam no. Dia flash pun parlong. Yang saya kendu biang pat ha ka next video. Bye bye.